Kalibala ngwane sekure Studio 8 TV lenaneo la baholo ele host ya ona ileng Taudi ya rora ke na le wena ka mehlale ka matsatsi ke tla dula go tlisetsa diopedi tsa hao tse o di ratang ba o sa ba boning le ba o ba bonang o ba bonelang kgole nna ke tla ba tametsa haufi mo ke Studio 8 TV lenaneo la baholo ke na le yena Zulu re fetse ka tselesho Yeah, Zulu ke o leboa o go fitla mo Studio 8 TV le nna la baholo mo re fang ba mmino wa sedumedi mmino wa gospel ke mmino wa setso mmino o re go pelang mmino wa sedumedi ho bona re wa parle di overloso ke banna ba contract ke ba contract ho re bona re jile ka mokho ke Studio 8 TV mo go biditse ngwana monno modimo he batho ba timeletse ka mokho ba makala gore ka di lockdown tse ka di covid o mo kaizu o ka reng ke mo Studio 8 TV gore batho ba ba lebellang ka mehlale ka matsatsi ba tseba re wona mo ke ka mosa mo hao re feta ga di covid se se ka se sebaka ke kopanele Tau the general ano ipitsa di Tau ba ka slow ke ne Tau yone fe ke o leboa Zulu ba di Zulu la mazulu Zulu he o bona mo re le ngona mo ke mo lefaseng la mokopane segagapene mo kopanang ona ba nna ba matla ba nna ba Black Rock Barcelona so Barcelona wa tswa gore ke team e bapalang ka di striker fela ke ho bona le rena re tsere matsapo ya o tlhokana le wena re itla ka hae o tla o nyanya le rena mo Barcelona o ka reng mo batho ga ibile ka le leboga Black Rock gore le nna ka letsatsi le ke tlhakane le banna e banna ba matla bo Roni Sathego bo Taudi ya rora ke re barati le balatedi ba mmino wa gospel re sa buya re sa lokisa mabaka di album Black Rock e sa tlo ira bothata go bane ke Barcelona e tshwere di player ka moka banna ka le leboga ke tla dula ntse ke le leboga
go ya go sa fele ke he o sa le ska lebala ngwane se gore Studio 8 TV lenaneo la baholo le host ya ona ileng Taudi ya rora ke la le wena ka mehlale ka matsatsi ke tla dula go tlisetsa diopedi tsa o di ratang ba o sa ba boneng le ba o ba bonang o ba bonelang kgole nna ke tla ba tametsa haufi mo ke Studio 8 TV lenaneo la baholo ke na le yena Zulu re fetse ka tselesho more oh no no ay ay ha mama ay ulu ha mama ha la 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 hu hey 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 le 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 ana na hey ha la la no no Zulu ke o leboa o kgone go fitla mo Studio 8 TV lenaneo la baholo o ka botsa batho ka se lenaneo la baholo Studio 8 TV gore ba subscriber ba kgone go bona mmino wa gago morena ke ntshitse album e tšhantšha Zulu Solo alelo au le fifi le sole c'est pas
Sepate